ni urugamba rw'igihugu, ni humure tumaze igihe twarabuze. Musengere umuyobozi dufite atubere mwiza, atuyobore neza, asohoze ibyo bari baraganiriye na Mose. Muranyumva? Muranyumva neza? Basore hano muze tugende tumuje inyuma, iriya misozi tuyuzure. Nibwo buryo bwonyine bwo gusubiza bwo icyo afande yifuzaga. Muranyumva? Afande abantu bamuzi yasekaga neza, yagiraga uburanga. Ari abantu batamwegereye cyane, mwe ntimubizi. Yasekaga neza. Jewe buri gihe muri iyi minsi ndyamye, ibindi gukora muri iyi minsi ko ndabikora nkamubona ari guseka. Uko mbabwiye n'ukuri, yasekaga neza. None niba mwifuza ko akomeza kunezerwa ahantu ari, nimureke iriya misozi tuyuzuza abahungu bayo. Abahungu bari hano mwihangane, mugende mutora agakapu gatoya, usezere umugore, usezere mama wawe, dutahe. Dutahe kabisa. Dutahe, inzira zafunguwe, abandi bari mukamanyura, abandi bari muri ya misozi irenga mu Rurambo. Kubera iki muguma hano? Abakobwa bakiri batoya hano, nimuze tugende. Aba basaza turabahereza ibyumweru 3 zo kwitegura no kugura inkoni zimeze neza, muzadusanga. Ariko tugomba gutaha, kandi tugomba gutaha none vuba. Igihe yavuze ngo agiye kwinuka ikintu kimeze nk'amadubu. Murabyibuka? Ntimwayabonye ejo bundi yarayatabarutse? Mwarayabonye? Ntimurayabona sasa. Ndabaramukije tubakunzi ba Afrimedia Live aho muherereye hose ku isi. Tubahaye ikaze mu biganiro byacu by'uyu munsi byo guhumuriza abakunzi ba General Makanika. Ahangaha turi ni mu Kigandaro, aho ikigandaro cyabereye Nairobi, mu mujyi wa Nairobi mu gace ka Githurai. Niho tugiye kuba duteraniye kugira ngo duhumurizanye. Ntabwo ari abanyamurenge gusa nkuko numva benshi babivuga ku social media, ntabwo ari intwari yo mu gace kiwabo nkuko benshi bagiye babivuga. General Makanika yahereye urugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda, akomereza muri Kongo, yinjira muri leta, mu gukuraho ubutegetsi, guhirika ubutegetsi bwa Mobutu umunyagitugu, barabuhirika, gukomeza mu ntambara ya kabiri ya Kongo alibera igihugu. Ubwo n'ubutwari bwe bwagendaga bugaragara, yakomeza kubaka izina rye, ahabwa amaranka, amapeta yari afite ku bitugu bye. Mu by'ukuri ntabwo yahawe n'abanyamurenge, ntabwo yayahawe no mu gace kiwabo akomokamo nkuko benshi babivuga. General Makanika rero yari intwari, yakundwaga na benshi. Ibyo ntitubishidikanya, twese turabibona. Ntiwagera ku ipete rya general uri umuntu usanzwe, cyangwa babihawe n'ubwoko ukomokamo, uba waraburenze mu duce n'agace yaje avamo ka Walikale. Ntiyarindaga abanyamurenge ko ntabatuyeyo, yakoreraga leta. Ni umuntu rero n'intwari. Habe nanje nabonye mbona ababembe, hari ababembe baje hano ngo bakeneye kumenya kuza gushirikira ngo bakundaga Makanika. Personal n'ubuhamya nahawe n'umuntu yabanye nawe na Uvira, kandi ni umubembe. Mu by'ukuri Makanika ntabwo yarakira umunyamurenge. Makanika yari intwari nyafurika, ni umukomanda udasanzwe, umuntu ubasha kugera ku ipeti rya general. Ntabwo ari umuntu woroshe. Iyo tuvuga nyafurika nuko turabirabura, kandi yarabiharaniye. Niwe muntu nabonye wabashije guhagarika cyangwa se wanga abantu baje mu bihugu by'abazungu mu gace yararimo, cyangwa se aho arangirije urugendo rwe rwa hano mu isi physically, ariko umwuka uracyahari. Yabuzaga abantu guhunga, yabuzaga abanyamurenge guhunga kugira ngo bature mu gihugu, baharanire kubaho, ubundi babe mu butaka bw'abasekuruza. Natwe nka Afrimedia rero twateraniye hano, twaje kugandara hamwe n'abandi kugira ngo tubashe kumenya umwihariko w'uyu mugabo. Tuzagenda tubagezaho byinshi, tumaze kumva amateka yiwe arambuye. Aya ngaya muri makeya nayo tugenda duhura nayo, ariko turaza kuyumva hano.
rero ndabashimiye kuri Mike muri kumwe na Director Gabi ubundi tuze kubana namwe uyu munsi ni umunsi w'ikigandaro s'il vous plaît harabo numvise bavuga ngo ni ugusoza ikiriyo ntabwo ari ugusoza ikiriyo ni umunsi wo kugandara no guhumurizanya ni ugukomezanya hazategurwa umunsi wo gusoza ikiriyo mu mujyi wa Nairobi kimwe n'ahandi giteguwe neza mu buryo biturutse mu rwego rwo hejuru rwa gakondo hano ni muri Seberka Nairobi cyangwa se abahagarariye mutualite ya Nairobi ariyo yitwa Seberka nabo mu bwoko bw'abanyamurenge makanika aturukamwo ariko hari abaturuka muri Nord hari abanyarwanda hari abarundi hari abantu benshi muraza kubibona muri izi video biraba biri live kuri Afrimedia live murakoze cyane. World of stories. Mwiriwe. Pole sana. Pole sana. Pole sana twese. Mwihangane cyane. Babivuze nitwa Muragwa. Nari umwe mu bajyanama ba Fande twabanaga buri munsi muri uru rugamba. Haba n'ubundi ndi mu bajyanama ba Fande General Sematama niyo shuwa niyo bise shuwa ndabashimiye cyane abantu bo muri Kenya ko mwaje mungana gutya ni ikimenyetso kidasubirwaho cy'uwo Afande yariwe mu mitima yacu. Uwavuga nyine ko yari inkoramutima yacu, uwavuga ko Afande yari inkoramutima y'abanyamurenge ntabwo yababeshe. Impamvu ari inkoramutima ni ukubera ko yadutaye mu twari dukeneye abantu badutabara tukababura. Ni igihe twatakiraga amahanga iraho murabyibuka uyu umwaka wa 8 tugataka ariko ntihagire umuntu utwitaba. Ico gihe cyari cy'umwijima nico Afande yahagurutsemo aradutabara. Ico kintu rero niyo mpamvu ku isi hose rya joro yapfuye rya joro yatabarutseho isi yose twararize. Ndahamya neza ko ubu ngubu haciye iminsi tuzaho bukeya mu mitima ariko ndahamya neza ko wa munsi nta muntu utararize ngo amarira amanuke. Ntawe. Twese twararize turihana dutangira gutekereza ku magambo yasize avuze ari nayo ngiye kuvugaho gahoro. Uyu munsi ntago twibuka Afande gusa, ndatekereza ko hazaba n'ibindi biriyo bitandukanye yajanye n'izindi ntwari, hari mwizo batabarukanye wa munsi, hari n'izindi zagiye nyuma ho bukeya. Muzi ko urupfu rwe rwakurikiwe n'intambara zitoroshe kugeza n'uyu munsi. Murabizi ko twaraye turwanye mu mikenke, ariko hari abandi turazirikana Musore Buhiga, turazirikana Patrick Ngirabakunzi, ndabizi ko harimo amafamiye yabo hano, turazirikana ba Buhiga, Rusamaza, turazirikana ba John. Abo bose ngira ngo aho bavukana hano bafite uburyo bazategura ibiriyo kandi bose tuzaba duhari, tuzabunamira. Mwihangane mwese. Hari n'abandi benshi iyi minsi tugizemo intambara nyinshi kandi tubuze abavandimwe benshi. Hari bose dufite ibyo twabavugaho ariko n'abandi mwifuza ko twovuga ibigwi by'abavandimwe banyu mu biriyo bizavugwa, ariko mutwemerere nyine uyu munsi dutinde kuri Afande General Rukunda kubera urwego rwe
n'urwego rwa sacrifice yiwe, ngira ngo icyo ntacyo gitwaye. Murakoze cyane. Kera habaga mu muco wa kera, ngira ngo natwe mu gihe cy'abami bamwe benshi muri twe bakiba cyangwa basogokuruza bakiri i Rwanda, hari umuntu mu muco wa kera abami bitaga ngo umutabazi w'umucengeri. Hari abasaza bashobora kuba bazi icyo bivuze. Natekereje iryo jambo kubera nyuma yo kurira natekereje neza icyo amaraso y'afande ashobora kuba avuze uyu munsi, kubera iki yopfa none tugeze mu marembo neza ya Minembwe. Bukeye umunsi yarayapfuye, duhita dukura bari abicanyi mu Minembwe, tubakura mu Mikenke. Ubu n'ubundi dufite kubashorera bazagenda iyo baturutse, ariko bivuga ngo umutabazi w'umucengeri. Ngiye kubabwira icyo ari cyo. Mu muco, iyo igihugu cyabaga gishaka agakiza cyangwa gishaka gufata akarere, ngira ngo muzi ko kera igihugu cyagukaga kubera ko cyafashe akandi gace, ibyo murabizi. Bafataga, habaga umuntu witwa umutabazi w'umucengeri, kubera ko ntabwo agakiza kabonekaga hatabonetse umuntu wemera gupfa kandi agapfa ku bushake. Sinzi ko muri kunyumva, ariko itegeko ryari uko uwo muntu agomba kuba aturuka mu murongo w'ibwami cyangwa umwami ubwiwe, akagenda akaja ahantu bashaka gukomboa, aho bashaka kubohora, akagenda agashaka ukuntu ahagwa akahapfira. Iyo yahagwaga we akahameneka, cyabaga kibaye ikimenyetso cy'uko aho hantu Imana igize gute ihabahaye. U Rwanda ubu ngubu bo kubera ko aribo bagize ayo mateka, babara abatabazi b'abacengeri bagera kuri 41 kugira ngo babe baragize igihugu Imana yabahaye. Natekereje ku maraso ya Fande ejo bundi, nsanga yahisemo kutubera umutabazi wo muri ubwo bwoko. Uko ni rwose. Impamvu namushyize muri icyo cyiciro ni ukubera ko wenyine yarirahiriye, aravuga ngo azaba hariya kugeza ku mutonyi. Murabyibuka iryo jambo rivuga. Ni ukuvuga ngo urupfu yapfuye Afande ni rwo rupfu yifuzaga gupfa. Muze kubitekereza neza. Ruriya ni urupfu Afande yahisemwo, aravuga ngo Mana nimba wanyemerera umunsi nzapfa ugatabara bene wacu, umbabare nzapfe runo rupfu. None ni rwo Imana yamuhaye, tuyishimire ko ari rwo rupfu Imana yahisemwo kwapfa. Ni nayo mpamvu ya masengesho yose musengaga, mukomeze musenge, ariko noneho nimutunganye inzira zanyu zo gutaha. Afande yarapfuye ngo dutahe, nimwitegure gutaha. Mubyitegure rwose, mubyitegure. Nta kindi kintu kigiye kunyura hano hagati. Nyuma y'urupfu rwa Afande hagiye gukurikiraho gutaha kwa bene wabo, ari bo mwebwe. Impamvu mbivuga, hari ibintu bitatu njewe nzi, ni ibintu byinshi. Hari abantu benshi babanye hano babanye nawe benshi. Nje ntago ndi buvuge
ibintu byamuranze ubuzima bwe bwose, kuko twabanye imyaka mike ya njewe. Ndavuga ibyamuranze muri uru rugamba Imana yahisemwo ko ruducura rukatujana iwacu. Ikintu cya mbere cyaranze Afande ni ukureba kure. Muzi ikintu bita kureba kure? Hari ibintu tujya mu mashuri tukajya kubyiga, hari n'ibindi bitangwa n'Imana gusa. Ngira ngo murabizi. Afande Imana yari yaramuteguye ngo igihe cyacu cyo gutaha azaturebere kure, kandi yarahaturebeye ahari hose yumve ko tumushimiye. Yaturebeye kure, abikora mu buryo butangaje. Kimwe cyabigaragaje, muzi ko ibindi bihe byagiye bibaho muza mwumva bya za AFDL na za RCD, biriya bintu byose mukunda kugereranya n'iyi ntambara turimo. Biriya byari ibihe bigaragara nka opportunity, mujya mubyibuka, aho abantu bagenda bakavuga ngo iki kintu wabona kitubereye iki ngiki. Ntimubizi? Ariko iki cyari igihe cy'umwijima, ugiye basigara bamutuka. Ntimubizi? Cyari igihe kibi kirimo agasuzuguro kenshi, aho bafata abagore, abamama bacu bakabatemera, tukabura n'umuntu n'umwe wo bibazwa, bakabatema amabere ku misozi. Cyari igihe abantu bazitwabo, harimo Afande akava mu kazi ke akanyura inzira zigoye bamaze kuvuga, akaja muri iyo misozi, akaja kwicara mu kibira adafite umuntu n'umwe. Icyo bacita kureba kure. Ni ukuvuga ngo yemeraga ko nubwo bisa nabi, aramutse yitanze Imana wenda yamukoresha tukava muri ibihe by'umwijima. Kandi Imana ntabwo yamubeshe, ntiyamuhemukiye, igiye kubidukuramo. Icya kabiri, Afande yakundaga Abanyamurenge. Njewe ntabwo nagize umugisha wo kumenya, ntabwo iyo yavugeraga kuri sije y'Abanyamurenge wabonaga n'umubiri wiwe. Iyo yavugaga bene wabo wabonaga n'umubiri wiwe n'umutima, umubiri wose wabonaga ujeho nk'ikintu kimeze nk'umuriro. Yakundaga Abanyamurenge, yakundaga kiriya gihugu. Icyamubabazaga gusa nuko iriya leta, nuko Kongo itamukundiye bene wabo, nuko itadukunze, bigasaba ko twirwanaho tugapfa kugira ngo twikundishe kuri leta yacu. Icyo niko gahinda yagize, ariko ntago kazongera. Icya gatatu, Afande yizeraga Imana cyane. Njewe rwose abantu bamuzi, niyo mpamvu nzi neza ko yapfuye abizi. Ntago Afande Imana yamutunguza urupfu rwose. Barabanaga buri munsi, umunsi wo gupfa nimushake namwe musubira inyuma mu bintu byabaye mbere yo gato yuko yitaba Imana. Murabona mwese yarabasezeye. Murebe ijambo igihe yavuze ngo agiye kwinuka ikintu kimeze nk'amadubu. Murabyibuka? Ntimwayabonye ejo bundi yarayatabarutse? Mwarayabonye? Ntimurayabona sasa, mugiye kuyabona. Mbere gato yuko apfa yahamagaye aba ofisiye bose, arabahamagara ngo baze kumusura. Mwarabonye iyo foto? Njewe twavuganye nka saa 4 n'igice zishira saa 5, apfa saa 6 n'iminota 15. Icyo yarambwiye gusa ngo mugerageze, birumvikana ko ari ijambo yashaka kuvuga, birasa nk'ibikubwiye. Mugerageze ino misozi muyuzuze bene yo, mubazane batahe, ntago bazongera guhunga. Muzana abasore baze muri iyi misozi, baze batahe, bave mu buhungiro. Iyi ntambara igomba kuba iya nyuma, sibyo? Icyo yasize akivuze rwose, ngize Imana asanga hari undi yakibwiye. Iryo niryo jambo nje yambwiye bwa nyuma. Ikindi cya nyuma gitangaje, kandi namwe mugisubizeho umutima mushimira Imana, Afande yari umuyobozi w'umuhanga.
yari cyane buriya. Umuyobozi mwiza mumumenya yagiye. Umuyobozi, ubuhanga bw'umuyobozi tububona yagiye atagihari. Umuyobozi mubi yapfuye haza haba akavuyo, abantu bakabura icyerekezo, abantu ntibamenye iyo baja. Ariko nimwirebe, afande yapfuye none buri muntu akazi yari arimwo, yaraza hari potinga, yaraza uwabwira, nta kintu kimwe cyanyeganyeze muri Twirwaneho. Mubishimira Imana cyane. Ibyo ni ibyerekana ko yari abizi ko icyo ari kubaka ari ikintu kigomba kuzabera agakiza abanyamurenge. Ntabwo yaza yirwanirira, ntabwo yaza yubaka izina ryiwe. Suku mutubona hano ni afande waturemye, ni afande waturemye, aduha inshingano, atugira abagabo, adutuma hirya no hino. Ibi yubatse yari abizi ko nagenda bizatugeza ahantu nubwo yo badahari, kandi nyine tugiye kugerayo. Ibyo ni ubuhanga bw'umuyobozi. Tubishimira Imana ko yaduhitiye nk'umuyobozi w'umuhanga. Aho muri hose mufate ya masengesho mwasengaga mbere. Hano niho bidacika. Ndagira ngo mbasabe amasengesho yose mufite muyerekeze kuri Yoshua. Muranyumva? Musengera afande Sematama n'imitima yanyu yose. Musengera abayobozi bose afande yadusigiye batwirwaneho n'imitima yanyu yose. Muranyumva? Muranyumva? Amacakubiri muyakuremwo. Nta murara numwe uri imbere y'iyindi. Ntago yari urugamba rw'umurara. Uru ni urugamba rwo kubohora igihugu. Uru ni urugamba rwo gusubiza abantu agaciro kabo. Nta murara numwe hano wadusubije umusozi numwe mu misozi yari yaranyazwe. Muranyumva? Ni urugamba rw'igihugu, ni humure tumaze igihe twarabuze. Musengera umuyobozi dufite atubere mwiza, atuyobore neza, asohoze ibyo bari baraganiriye na Mose. Muranyumva? Muranyumva neza? Abasore hano muze tugende tumuje inyuma, iriya misozi tuyuzure. Nibwo buryo bwonyine bwo gusubiza icyo afande yifuzaga. Muranyumva? Afande abantu bamuzi yasekaga neza, yagiraga uburanga. Hari abantu batamwegereye cyane, mwe ntimubizi. Yasekaga neza. Jewe buri gihe muri iyi minsi ndyamye, ibindi gukora muri iyi minsi ko ndabikora nkamubona ari guseka. Uko mbabwiye n'ukuri, yasekaga neza. None niba mwifuza ko akomeza kunezerwa ahantu ari, nimureke iriya misozi tuyuzuza abahungu bayo. Abahungu bari hano mwihangane, mugende mutora agakapu gatoya, usezere umugore, usezere mama wawe, dutahe. Dutahe kabisa. Dutahe, inzira zafunguwe, abandi bari mu Kamanyura, abandi bari muri ya misozi irenga mu Rurambo. Kubera iki muguma hano? Abakobwa bakiri batoya hano, nimuze tugende. Aba basaza turabahereza ibyumweru 3 zo kwitegura no kugura inkoni zimeze neza, muzadusanga. Ariko tugomba gutaha, kandi tugomba gutaha none vuba. Twafashe Goma, ntimubizi? Twafashe Bukavu, ntimubizi? Ntimubizi ko Buvira bumeze gutya? Turataha, kandi turataha none.
nicyo afande yifuza, nibwo buryo bwo kumuha icyubahiro. Hari abantu batabonye ifoto. Nimba mwifuza ko haranezerwa, abasore tuve hano tuje inyuma ya Fande Sematama, dufatire misozi tuvane buriya bucafu hariya. Murabyemeye? Murakoze cyane. Soza rero ndagira ngo mbasabire umugisha naje. Hari akaririmbo nshaka turirimba. Mwabonye umubyeyi waririmbye ejo bundi tuje mu madego, yandimba yaririmbye usarenje sinyizi ariko imeze neza. Hari umuntu uyizi azayiduterere twese tuyiririmbe, hanyuma ndabasoje. Imana igumane namwe kandi mugire dutahe. Murakoze cyane. A world of stories.